Museveni yashaba abanya-Uganda okuterera abantu ba NRM akaruru babase kumukwasa mu ntebe kanisa ezayinire abanya-Uganda. Barere nyambe kwinganeti bajyambite twasingire cyahwire okanyenda kubashaba weki kikurate kironere namba house to house so that we aim at 99% barara. Aha mukorogu abanyambarara abarukurenga bitano okurwo mu kibina cha National Unity Platform hamwe n'ababire besimbire ahantebe nkeyo wa meya hamwe no munyishengero wa Mbarara City North bahinduka nukwe kwegita aha kibina cha NRM. President Museveni yakwasaba sinjira karuruka NRM bendera nukwe n'abanyambarara batarabarumwe na bamwe okumuheberabo ebyababira umwente icumu hamwe n'engabo. Nabitano omwako kwija omukokubanza twena tuteze President Museveni akaruru kolekensi yona nti Uganda nekunda President Museveni. Abeshongozi batara bamwe na bamwe nabo bacamura enkuyanja y'abantu aba babiri aha Chayiboma. Nde Michael Tumwachire abwa TV West agachenchwire. Bitu abona abariyomba rondo bushagici ahawa position y'ebwa president bwihangariye tu Uganda nahabwecho niyongera kutera umuranga kugira ngo bahiko mu cweka cawe obase kuzayo kurikereze bari kugamba ubundo katora na president urukurra abasa kukora kandi President Museveni akiri umuruburengero rw'izoba kandi akiriyo natambura nambwe nabo witushema hamwe na bushenyi izoberi nimbende zo kumbuga na kurunji ahabo kuba rwarije kuba nabatayayira izoberi eryo biro bibiri then abamitoma na rubirizi mu mutegereze nyencakare ebiro bishatu kandi abakasese na bunyangabu ebiro bina bondo bujo na ntoroko ebiro bitano kitagwenda kabarore na fotpoto egisire hamwe ebiro mukaga byo ku 12 mureke mbarabiri muka program mwaka kamwenje hamwe na cejegwa naza kuba nabahika hebiro 8 yes kandi change jo na cebare ni mwizo baryanye na rumwe eriye biro 9 kandi wargaho neja kuba naza omurikirya ndongo hamwe na masindi ebyo ndebiro 10 kandi ababurisa Hoima hamwe na Hoima City imwe neja kuba nababugana ebiro 11 kandi neja kuba nahendera na Kagadi hamwe na Kikube ebiro 13 ebyo kwezo ku 12 bwana ni ngutero muranga kugira ngo umanye o presidential candidate wawe oborije ko ari mu cweka cyawe kandi hatebyo nebya program ya muzeyi eje naje kwereza tinkwendo nye kwase ahasigara abanyambarra mwe bari mnonga ako mutwa kwa mukuru wihanga oyangorere ekishane kine kwa njiba painted different kandi abanyambarra mu kikozire umuntu abena ikomusite yaje atabaho cyenyine abire yashanko wayebwa oshanga ngo yijuka kandi yeshonga bwenti ninjira mu na boma naho mubasize kwingana ngo kumbeno mwingana. Thanks for the very very big mobilization abo kuba ikibechemerire Mbarara City na Mbarara district kutwana yebare ecyo wagamba cyakiri kikuru munonge cyo kugira ngo bazeyo bahurure barebe ngo batazayo bakagira ngo gwine cyatwa ngo yatwikire yes oterera umuntu ahabwe bigenderwa yakwenda umwembezi we actually hata presidential aspirants twine n'aba MPs twine n'abandi abari local government seats different of them terera umuntu inico yo no kuratira
ngati nurebe ico tube tumadra kire tutachiro tubantu terro mutabo jangwa ni chaine ingano abantu ni betting ngokwe mwane sente njure ni sente nyunga hatebyo biretero mwatora nakubi ico nanye ni nchagira go listen and chanchi baskombyora mbuze ask for the manifesto umuntu atkashoberwa atuwansi girachi abo benangira ngo abaryo mu karuru kwa bena ikantu abantu babonama batina kumushaba sente abantu bamureba ngati bacishoberwa wajya mwe hatukuwasanga wahindura watsugota nje nsangu joti kureti mbangu bate mu round zinkibiri yeah and of course program agency simuka ichirhanu tulagumiza muntu gendo misho mpora ntukomasha ishatu echo nchimanya campaign zibezo usinje tutwire ntukigamba aha charity tutazo mu karuru tuchirugamo ukashutsana tukaturi mwenu nkarichi ukashutka kuri yo kufa kando bwera ifero kutekwa kugumiza zona nkunda nimba ninkunda ngo omuntu mabano mubuze buze ukatera manifesto nkuko abantu ngamba mubuze ekitwa kwetaka how one is going to implement is strategies ezatireho you know okugira ngo abase okusiye byariyo nabagambira abo kwanchi kurenga mutara kujata ati nyowe niza kubakora rutindo rwanyu rwa hariya hife ijo ino babe nashesia bishakata Reverend Ambrose or Saint Church ngori akabaraganisa yabaraganisa yajatana na hife rutindo ati niza kurukora ngo rutindo shinkatine mugera hife nguye no fachi rutindo no kurukora nkai atana no mugera ninza gutaho Twaraga abantu baraganisa ebiri impossible you know so nkabe nyendo rebe naza kuchikorata ko okuyakoreko kwa kuza kuchikora akiri possible then obono muterera karu yes mutwara kujati ninza kurete mirimo ntereza abana ntereza abatine mirimo na mnonga youth ngo kutwe kwasa butosha kora kigambo otyo no koma kuchigamba no isha kuchikorota aboko ba you know nabe ninganira nawe ije namjanti no reba akanya tinya diguri zanje ibiri hate bindu gukora tibyineka kwate atuma nako kubikora ko gendo bikora kwa wahirwa byo wabikora rombo sinje kandi wabikora mu ihangari yawo tatorokire ntkonka no manyangu imwe abakoyete minyeto ngo abakuzire bagiro mu office bagaturamo ntino mamba kore mbabareta muri yeminyeto mushanga munko mugurusomo omugurusogwe no wari kucera akakwate shaha umurimwe among you omugurusogwe nuwo bakweta mu rukiko akija karakashitamo omugurusogwe nuwo mukuzo meeting nuwo ari kubuze buzo nuwo ari kutaho mutuma imwe muri yahasi muzanyu arimo nagamba ariyo nahereze ebikugendo misho for your business on your phones amaherwiza mwaiza kushohora ushanga ngo obwo mugurusi nuwo ya implementing ebyagambwa okukirima ujangwine za degrees na za masters ushanga ngo 20 comparing omugurusa rya hamurumo na nabo bacha basigazi nempanga nabatunga umurimo ohurire no shango kuna bachize mirundebe kandi mugumize ngo atahe mukore tinchimanyisa ngo ejo company bayakora ki neba yago so nyenda ngo ongambere waje atiniza kutahe mirimo noza kugitahota noza kugihankahi iwe noreba nkahi opportunities ezo rugambira abanyayiganda bakaja okay echikumanyisa hati yatandika honke chiruguchembuzi echihanga for example nchimanyisa ngo aho abana nibaza kutunga hemirimo abarisa abakuzitere bikatu manyabi akatorize buri yomo kiyashomere konka habwa ekiju chembuzecho so hati ntayo nkukirankagira nti zayo ohurikirize kwara heze kugamba mubuze ebyarugamba naza kubikiriza ata akatshangire barugamba nibitana munonga ne barukora nemwe barugamba mazima bigumire okuimplementinga twazo common man's language roza kushanga chiri inexplainable ntatakwaza kuexplaininga chikaza oba you getting my point mujurizi so tereke kuzayo kurya tukanywa tukashemerwa tukarabe shongozi no echi owatereta nagamba ki oba kuchigamba norana chigamba with confidence oba kuchigamba with confidence wamukora turuzoka mbuzo tawu naza kushoborera kandi arebetero possible okwarije kuba nakikora so ngira ngo
tuba abanya-uganda abari kweyikiririzamo abari kugamba abari kubuza abari kwetegereza tubone kutunga ihanga rishemire otherwise natungo kabura kunta pressure anye niza kuzaho ninjajamo. You are very right. Project planning na management amechigambo chiba kweta smart chimanza simple, measurable, achievable, realistic and time bound. Ebyo bigambo binga hebigise bicwire mukonka inka formula yo kureba ibintu ndaba kugira ngo wanu zakukora ikintu cyona first of all charity oba hatu waga jutumye natano kombeka first rebe ni kiyo mu capacity yawe uchikumire koro ine milioni 10 mwene hati waza kushuka amatafari gazimara hatu ndakombeko noza kumare ndije myaka measurable ino ko uchikumire I get you wine zinga ino ndakora ki ati uchikumire then is it achievable ni kibasika abantu nibombeka first of all is it how got charity mwene mazumo jutinye kuza kombeka ishaye cyenyu hayanya chara mwanyombera is that is not achievable on my side. Then it should be realistic. Ikintu ngahatu kwemerera utinyenda kombe ko ruguta kuruga kuzashema hiyo utunduza kwa flyover tenagambiro yo angambire ngo nako bakora rutindo bambuza ngo rutindo ngahinka rutariho nkatariho mugera ati nyikutaho mugera hatu byona mbigendera wamanya ejo formula ya smart no shango ibintu and time bound by shimegwa kino bwi yo kwenda gukora kati tukemyaka 5 eche cyo gamba is it no basa kuchikora myaka 5 doable in the 5 years time otherwise hati no wabota consider ngire ibyo no habantu chance yo kuzanda kubiha cyari umuntu nanagamba ibintu rangwe byagamba na playing amito yabantu so echo nkuyamba kutera tocho muntu niyo kaje utaze cyagamba mwesha to muntu konkana bati turebe kiryo mu JD yabo kashi niceciranaga habo kuba umuntu nagamba n'ikintu outside their context ushanga rero nakigambira abantu just go kwagamba ngo rutindo katine mugera no hati nabwo ntugureta hata bobo nurango umuntu ari nawe hata bwe member wa parliament are supposed ko na leta mugera kaguteka umucweka kashi nico naga kiryo mu job description ye kuba mwegire umuntu nashime kuba natandikana hikahi numuza kwiciriza ibyo biriyo mu line yeye kandi nangwa namwaza kumwiciriza ngo zahokore ndo turenga hatiza chive kongati no shanga umuntu nababiha and because we don't question kureba atebe yagamba ne byankahi mugenderere that's why we complain often katuzandaho da n'ikiyako ibyagambire fato bora kana basa ninga bikabijebye yes so ejo kambo go mucyayine kuba nakora babari mnonga iweternitwe okutera karuru n'eshonga nkoro mnonga 2015 byo ko kubanza tujya kwantutera karuru ko bwa president hamwe n'aba member ba parliament nkabenye nango takabasa okucererwa okuzayo okutera akaruru kandi ninye nango abantu abana bomba herezo businje abo ko umuntu na agenda gire kwetsimba kugira ngo agire biyabakorera hata mubera burden nawe muza outside his muza here yemereme yashemeye kuba nakora atumuhendera muteganise hata chikayaburrayo nomwenda azike nenda ezargamu nomwenda aza fundraising yabo kantu nomwenda ya umwana wawe yabatashomerere bambinga yishomera bene yashashira school fees nomwenda nyakwenkuru kwararware rero muterere memba wa parliament nomwenda amanya bya katolise nkai mbwenu bambe ni muntu mbarutya mufanka batakwetegereza mbwena muherwiza nawe yagenda yekwatira yakwata moment yatonya to muchweka azitire nyuma abaziyo nanda mazika manya wa fundraising nakweta rero mbwenu mubatama mubihamura mu gwabatwire ubine kora kandi abakwambasha bakaruru for example bajya mutuhorezo mu parliament tuze kubacicira hata bwenshi mwenda basibe ni mwaho bature ni mwaho bazane ni mwaho barya mirunji nimwe mbone manye ngo nibo babembazi ba parliament then amhergwiza mukababuza ngo batkorire ki ngwe nguto tuzuru mbwenu nkabenye nangu nimwe nk'abantu babutosha mwegarukemo akinanye ndagambaho akakwina akakwate nako inga konje twargo mukahumuro kira akakwate nako turagaruke nakijuka program yitu simuka turi ya TVS tukurgasha hemwe okusesha 3 ntuba tukora program ejo Monday to Friday we bari kureba kandi joranje nitwe katumuro tugaruke Nehinda
Akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu town umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu canga cawe esha yona turi kuretera ebiru kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisyaho yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nechikwisyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera Ebyomunju nibimanywe mbeba utabajuka mbere utabajuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba era ni watemba basa ine kutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka nokuwakubasa kurwanisa okutunzuzibwa okuhereza n'ebitiniso mu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruka iwanyu wajangwe chisiteta nechikaze ninga nechishisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuka icyayi barakwiye takuzagaraka no mawe imbase kwata okora kasho mukeka gukora jenyana ukora huki nanya ninkuze cyakuyamura maze shaniki iwe entebe nashitamo ko narwana leta akacekana akataho nabyama nakora umushango iwe shono stama mukeka ugaruko stamena ntebe ibene box kireka nonda gufata rubiri omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayisha tuzekiro kandi gwishagara mu kubanza n'urwa kabiri shamwe na nishwe kazihango otaza muka yawe okitirwa nk'obusasi n'enaku okalimbagirwa omwanya gwo kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa omuzanogu rwa kashatu n'urwa kana shahe mwezi mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu n'urwa kana shaha mwenda n'ishweka zo mwebazyo kama sasure kandi ninga chikoraga kechi kukicyambaho twagaruka aza program necessary of course nito twine zabashaye mwenda kigashatu na mukaga twine paparaza makuraha kandi bukede eryaha rukumi rwawe notungo rupapurasya hamwe na the new vision nani mshaho mutandike charity today with the new vision sinya kumi bibura ma kushanga paparaza makuru jote ni ndo rupapuro rwa the new vision here it is rworo rushabati 180 to pin kone kuri mchumba
Joseph Kone abantu kinana igana kinana nibenda kumomeseza muturubuti ICC confirms that the 9 war crime charges witnesses lined up akakora imishangwe nakakwate no kwejo nsortaro gakorera ibintu bingi ebyo nabya war crimes and crimes against humanity biyona ngabishanga presidential hope for the explain plan to tackle HIV manyije akara debate presidential debates a television emwe kandi mushanjwe akabaje umunana President Museveni n'abatarimu and the rest were there mwene mbe bagambire bakorekana n'icyo bakwenda gukora akakoko ka sirimu Maiga tells political leaders Buganda has priorities ebintu bikuru nga shebyendera bikuru bya Buganda nibibiha Museveni given heroes welcome in Mbalala City ebishano byana makuru bituje byona orebe shigenzera kita Mbalala was decorated yesterday. Yeah. Manifesto Ankore communities say time for delivery is now. Namende president Manuel yo charity president akusubira bomare na guito wampara. Dena jatu wampare jatekeriensi ya mani. Nangwa hagata onyezo tushibwa tapendi. Ema charity those days statement here was like it was what went wrong with it? There happened a problem somewhere. Kunga problem yenyo inja tukafixinga. Is it a leadership problem? What's the leadership problem? And our main boundary is the river. Kumba ninchweka nsantu kunyambuka ntanagose problem to byahino. Kano shatumuka hindara yoga kano shamtora muri yero. I don't know what went wrong. Kachigambire nijko bwire obunaraba mu kugamana stakeholders basinia omurwampara bakantebeza wampara kunyo abandize ezizindi zo kure nyingi zize bati so nira it is historical but has not been shonga te kubasa kubege abajaja nga atkandosha have diverted the road nabasakushanga bajaja bensi yanyu muhanjire kubashemeza kubira kwambashemera hagati yaho mbaguma mbareto kucankaranya mugumaho ninga mugarukana n'inyuma yes it is possible mushirize agana chintu cyo no gamba when God is crazy because to agree over what went wrong akomushirizi aho kurire naho rebire byo butegeki na naho mutegire NRM naho ukabira no rebye mutesha biriya niba kamushirizi ndaje no kurondo ndije abo kwanese nyejukurire mu oyetegerize no bimanya kuna kugenda akabojo ko twonka ninjira ngo abanese baratire mani ninga shabayerekere bajya honyino konka wareba no tera mutocho kabura kutegereza ninjigara kuriya wabakama bensi maybe nema turahakana konka nangizo kumanya abashi konka ari cyakwa kinemu ubunda kwateka cyo somehow ni tukababerira kubi kato kabanya ngwanye naho ibyafa esho ziriya ahurire ezensho ziriyoko emejereje rukoraba amabara garyoko ko mbishozi mujuruzi mwigace teka kabiri Parna na Carvalho. Kanda Carvalho tomuka. Tindigar wampara uti. Hatindigar wampara then Carvalho is my home. Very good. Hatindigar komanya gwetorire nka Carvalho. Ushaka ko hatukutungutse. Abo kugira ngo bakamabe cwekecho. Bomukabamanyana muzayo mushaba munzira mutware bitambo hatoshanga round hakine buhereza. Konga one thing I want to point out is that noreba noshoti n'abantu bakuruga bagumana ibijuko wabo imukumu kugenda yizije itombwe nitwe orukuruga rwampara nojike bwambo byushaba mbeta George Canning yangwe every nation for itself bari mu orukugenda no basagwa muntu wamana inclusive rina takwenda kumanya kano
to muntu yana heyo na heyo akaina ina nimbuza side zo gwanyokwe ngimagenda mugumayo akaje nasikayo bisi cyaritogu umwana wa umwana kayo na secondary mweno kajana ngo haro buri uje muco kumwana yakora tubento nzobakimaze mukaro shuto witokwe farm working if you don't work so Manya echabiro, but there's a problem. Something. But what I know, there is time for everything, and everything happens for a reason. So, niteka ngu rwambara obwire burahika kandi nabo man tachera shaina ranga yatamwa mara kaja tati rwambara yabikindi mujana mutrabo ntanga kwa ibesamisho. So, just on your knees, choose wisely. Baridas banyu ebyasigara mbere kire. We've not been opposition. At wise anyway. CDF meets high level Belgian delegation. Wanabakuru kugomu yanga ya Belgium kandi babugine CDF anuya. IGP byakagaho against electoral violence. Mbiyo tujumirire twena nitwe hanuya tugira ngo nikikate no sanga abantu mu cyangwa kubantu why no bwiro bushemeye kuba actually bagita. The two professors first each other here. Professor Kamuntu Mushemeza face off again as Shema South Resisa. The two professors. What about Professor Simba? Kandi wanyu gashanga mwine y'umuntu bakumuda outinge bitabubi. Aje bansangu nicho cyane. Power in vandalism is economic terrorism. I agree with him. Nibabaza bata government kujya ariko by'amashanyarazi kandi wayo gashara. Harahe narebe batire byo maruguto ibyo meza kwita side impose. Rero bize cyo bazishara. Hatukikosha ngo abo pipe bagitwa. Bakwata bakwite abo kuba ihanganda basa kugobo. N'ubwo bufire ihangara gumo. Oil gas and infrastructure ebingi byo hano bashobora kandi netaga kureba bingi. Thousands affected by Mukono vandalism incident. Can you imagine look at what we are saying charity we konde bangu byuma muntu nakomora byahanze bihango nuko muri bishaka mirongo ya kapeka 10 industrial park employees emitware 36 muri kapeka buri muri amakuru cyangwa kwakoraga garu Uganda India marks stayers of diplomatic ties ebyo bya tunekoraga na India bashobora mukoro amini inkoraga nitwire hwaho 1.5 billion at stake in 10 days. Yes, mbyimzano hano bagira our pride she cranes ijweri kandi ekakora ki bitanuye ekodere mu Ireland Scotland hamana Wales United Kingdom kare urupapuro ne2 front page ne shirt rutungeri izoba umanye byinshi umuri rukona yo nero makuru uza kushanga twaza kuza umurupapura rwa bukede ornorimi Uganda bajanti ababira ku border baba kubya masasi baba se bari komisoni yakuba mugaga hata bagumye mbagenda ubundi twasigaza bace baringanire konka benshunga abine bigenderwa byo kutungura yanga umushuma taretwa kindi kureka okwiba okwita na no kucwecereza so baraka kumwetanga bakakiyaho kimanyisa ngucarte naho na nanka yaho na nanka yaho na itotwa korentunguka. That's my argument. Then ahandi bajanti chaguranye center mu Robert ahabwa nup nka president akubye campaign mukira nareka ngasanu daba wagizi mchandu kugamba muzeyo mbase kurikereze bigambo by'abantu aba mubabuze the way how they are going to implement those strategies they are talking about. Then we see who to vote at the end of the day. It will be 15th of January next year 2026 kandi teira twinokwezi kumwe konga tukatera karuru. So babuze bacimitereze utakamara gaterera karuru kawe. So ibintu kebiri chaguranyi abirarikira. Yeah. Then ahan bakoreka President Museveni achamuderwa mpara n'Embara City and indeed amakora twagaboreka
kibire cha fayo. It was so interesting. Abari bemba by the way. Turoho after party loika more evenso jot twiya kwa neture tutosha ninga no kongeraho. So President Museveni atucamwire kandi yatuhereza na nibeje kutukorera yagakina aba president sente za segirinya obukade bisatu mwatano ziremede mu parliament obwe segirinya no kafa yargomagaraga kandi akabari member wa parliament bito majangu sente zo kwingana ukade bisatu 15 zire mu parliament. Trump na gamba chakubido wa Venezuela afulume gwanga obasecho amukube amuje mu buyinza. Donald Trump ariya hano jagwa no geshomera things okwongera kwaho twinemu okugabura sekukuru mu vibe ya kanaka konji akora kwijuza umupapuro rwa bukede okata mu izina ryawe naho rukuturana namba yesumu okakatwara wa agent wa Vision Group ninga shoka katwara offices zite za Vision Group ezikuri hihi hata wataho mukazana kuja mutwaza kuza omutiro chukuru iwe byawe mbaba biguzire babitira bakuterese mungijo byakiri urupapuro papuro nshaka no kushanga ahandi majanti engeri parliament echo nanachigambira urutaro rwa Kenzo the baby cool rusajuse ebyo byo mu karuru akobwa president namnonga owa President Museveni hariyo bichwe kabiri bebe cool hamwe na Kenzo abari hansi ya bebe cool abari hansi ya Kenzo so byokwe but it yes yatara mu competition te kubasa kunura kandi tarimo abakuchallenginga you can never be challenged and think twice. So to me it is okay ugakore no gakore turebe no bakubasa kuba naturabya ugakore na mane no gakore na mane tuhike afitine kubantika watenje mujurize. I'm not wrong inashira tegate of course agamba Kenzo and bebe cool and inare mu campaign Kenzo nyo to me ndebekera mwena rinko musanga shanjiremo keza ni support yaba ground akona jangu in structure kind of manner banda abeshongoza bari kuriya president yaje jambarara kandi sarte hata na waza stage kutar kureta ba Kampala bonka bottom up bottom up kunga kutar kushikaho muhacho waza kuza stage ngwangu nankayija ngo yija hato kazayo kubankaka na kembata akatinde kirebe. He's right. Yeah, somehow he's right. Yeah. Konka ekikuru no harmonizing at the end of the day kandi ekikuru no kuran campaign zezabaho kandi zahindera senga peja cyo musate rwaremeso umwana kuruja rwaremeza umwana kuruja obushimba nyenda wo wachi obukwakurizo bwe babateka ko obaremesa okuwasa no kufumbirwa kandi bikora mnonga jukare wo mukazo wabinjira umukikuru wabinjira mukazo w'umutabaye then yagakagira ngo nogo washire na bamubinge yatambinjire ibintu by'umutabane byaguzire ipapura nasibona kabukwata yajati ninza ko betwara mpako hindira mukazi kandi hata tuwe hata wincha ina mani agafa kubiduka obuzibu emotoka bwesobola okufuna singa ogisako ekintu ekichamu watamusta chayo nabahoki nimpendera nebyemizano UPDF ekangaza Vipers eja kutuuliramu ebyo nuko byemerire body ya KCCA FC bajongedde ekisanja abo ntibanyisa ngo tubahindwiremu ndokhendera mbajanto omutendesi wa Chelsea akukuluma kubadifiri arabagera mu Rwanda mutamanyira nyo ni ndishoma mpendera shirinjira kumizonka orupapuro runoshaka no rutunga kurgawa agent wa Vision Group abakuzitambuza hanguto any of those supermarkets around you kandi nana office
yo kwikaho eze ziteza hata nkaha kwitu za Stanbic Bank yo tamu Stanbic Bank yetasiye muka kwenda kwigura account ureba meza hako hari urupapuro je tumunyamse hari papuro ndebemo tibine shoga kwa nor customer so noza kwa nor shoma utargaha program yeje I like that yenda kwita abantu charity betera ki tureba bize baranje hategine Christmas neza kutaha hato ine duka nka budget elme myenda yona ati no uragamba day to day aha by the day to day Bwana Andrew twakwakuraho from day to day hamwe na bishinyo mwetera Dubai kamweta Dubai kurugo but anyway mkama wa day to day. That's a brand name. Day to destiny. Andrew twakura musia by the way and nyenda kura musia abantu who have been with this station from day one hatkanjezo kubijuka bright suits. Oh yes. Bright suits na tujwe. Tokundeba. Yego. Budget boutique. Na utakwire hariho tumutambwire ha muri gendo. Aha Dubai. Kafigira yana bari stinti. By the way. Yeah. Bari stint hardway. Yes. Hakabaho chi. Kandi ntwena nk'umuranje n'utone shops ringa businesses yo mtown. Ishomero izoranje. Mwine obuhereza burungi omku ebintu byona murukora. Let the world know. The Bible says ngota embeta baza ukabishweka. Jireke emurikira abantu bamanyikiro. Ati wine cyo gukora iza obwire n'ubwo okimanyisa umuntu. Metropolitan University hamwe na King Caesar Murenga tubakudeko mu Ruganda. Abo batura ahabwa bisinsi. By the way. Hatuireho na university tukatuba tubine bagenzi bita ba photo Fins. Yes. The memory was good. Abo tukaba ukikora ubukindare. Aha. Kabiriti. Ha. Uchikubiye tata. Webare. Washumokwe. Abakumbucha abinji abaturukoragana nabo. Mwebare kuranga. Kazire Health Products. Yeah. Batwiraho mbyamagara. Umurimo batwaye haguha. Mwije muranje gasto antu basamporinga unabandi barebereho. Ko banoranga tukomoko. So mwije twatagane mwije mugambira abantu mu Christmas age abantu bahendera mwaka barukuma icyo gukora no guze nkito no guze ibintu birungi no guza ki na nabe bana byemoto come and tell people ngumwine o discount tenda kuzombyaro twine byoma bisya as in seriously kandi hati manyo muntu nakwa discount amotoka n'ekintu shanga kubasa kubanza banja mu isinzi zitabukika ntuvuge motoka mureke kutini se motoka come and advertise you are Roma toija wabachi abina mataka kuturata aho mbyaro ntwenda kusiga twagura ubutaka nimba mwije maranje abantu bagura amataka abaza TV abaza ebintu by'amashanyarazi namo mu Christmas ntudecorating ubutaka bugukatamwe bukumyasa tutamubiha mbwenu day to day wenda nogaruka notera mugundo musindo you know edachika zaba 5 ezari ngumshayiti yo kubanza kandi turenza kuza omukahumuro garukaha sakwantu garuka nabajenyi bitu numusha kwano mbacira baba tushire ombwire abakayanja ministries abakandi basa kwambagamba hariterane barukwija kubarurireho ebiro enewe mje kwamba bukugambira umuri bwizwera so tinkwenda ngo shembe nacho iwe sebo na nyabo basa okwirira hiho gumeyi na TV yawe abako no munsha ogwo kutunga ebyo kutangaza kitweta miracles okutambirwa okutarukwa burijo abazinga zinjirwe mukazinguruka abareberwe gamba mukagamba abatahirirwe esente gumaniz gendere ryo nizishohora zikabeze bizubu kayanja ministries mje kwa bari yaha okwasa kongera kubagambira afutuje ku bantu bugana tukabasa kubingo mbistane tukamchonchoboza tukamara mu magaraga ngene mujuru zitwumure ninzira ndega twumure tutegereza abajenyi bitaho za kutwegitaho program yine kigumiza mutura hano yaniwe turi ya TV West kandi tukwine kusiya shahisha tu tushangwa akashozi bomu mu kibuge cyambarara bo bari gumiza mu TV West
ekitongole ky'ebyamagara ky'ensi yonna WHO na UN bakabehire target yo kugira ngo bamobilizing funding na training nizo kureba ebitongole ebyo mu byona kugira ngo by 2025 omwaka gw'2025 gwaza kwa at least abantu basyabo kwataka ku kasiri mbaba bali hansi y'emitwaro 50 so tulemirwe tukijya miliyoni y'emitwaro 3 omwanya gw'emitwaro 50 so ijo niyo HIV tugamba omunsi yona hati nye namwe nza kibuzo cyawe echa loko ninga hano mu Uganda turi tuta so otija kugira ngo nito tukushimba atari to tukushimba turije turije twaza Uganda yes turije amahanga gamwe mu South America za Nicaragua noko noshanga ngo bine miliyoni 5 z'abantu bari yambaza HIV even here in South even now in Africa abantu batukiza bintu population yabo njija population yabo konka even no go considering abantu abene population nke yitu nabo stira abantu ari njye tusinga so itu hano mu Uganda okucondo zo kuhingwe ninga saveze zihingwire nkumebere abiri okucondo zo kuhingwira as per 2025 omwaka tukaguhereze ngo tugitagite turebe kunga kutukuzo mu 2024 abiri iyo reka ngo at least miliyoni emwe n'icweka y'abanya Uganda binaka ko kasiri mukandi bari hambazi miliyoni emwe n'icweka abona batwirire bakacebeza kandi bakitse bakamanywa kali katukoze cyo kumanywa kandi turi miliyoni kama 80 nanda mukago so tuyihawe miliyoni emwe n'icweka so ombanta miliyoni emwe n'icweka nibo binaka ko kasiri bakumanywa chonka tugira ngo hari abantu batakumanya up to now cyari tukugira ngo mujye nango mashanga service yabo shango chitongo cyakambika kuchebeza umuntu ko yararikirira njishka bunda kandi ubu mukuraje ngo yine atrekandi ndakamanyisa yatakakize to kunde batindaza kuvura oturo so hato shango tuna abantu kosa batatu so tukubita ba estimating abashanga abantu kumanya at least miliyoni emwe n'emitwaro 9 abantu mu Uganda bashimuka binaka ko kasi kuba kumanya abenshi banatekateka waba kwanga kuzayo kumanya nabateka ko bantu basera bagire kandi wenda moyere mtwaro nkasha teyo ngaho so hati tekateka of course ngo abantu abinji abantu nagira ngo inaka ko kasi mu ngataki ayanga no kuchebeza nango umwe ayiho hatandika no kwe kwa kandi mabona terine nawe nabangambira ngo bazi akari kamatomera kandi bahindajya kumbe akakukuturizota ntakindi so miliyoni emwe z'abanya Uganda binaka ku kasirimu kandi bamanywa thankfully 95% naita bafu bari ambazi ubwa ARVs ni bamurombazi bwa buri zoba kandi abamwe nangwa binji watu ko suppression wa mirombazi akakoko almost kakargo mushagama kakahunjira katakurebwa yes okay abati ngo tugira ngo topasa no kuturira that one I didn't know when kafurko mushagama then umuntu so the last update was about 85% 90 in other words n'abantiga n'abari ahambazi then at least chenana na batanu kusali chenda niba akakukunda katakurebwa mushagama kakazira suppression somewhere kongana kabaka yo mcheka kakidens mwana mbazi gutakukaje ombwonko ombagufa so kajenga yago ya butarwa within a minute maybe you are 5 yes okay so the cancer new infections now so abantu basya abakukwataka ko kasi mu Uganda giteri mu hanga giteri ya Uganda ni Uganda previously tukatujyome twali 10 I think ko kugamba basya no makorogaryari so every year omwaka within a year kutandika ko kubanza baso ku 12 abantu abatanje batine kakoko konga by December bine nganda so no bajangu at least
tutandike 2020 twatujya mitwaro 10 imitwaro 9 na kaka yes buri mwaka so imitwaro 9 na kaka imitwaro 10 but most like imitwaro 9 ni cheka buri mwaka so abo kugira ngo of course abantu abo bena kakoko ne bamara bafubarugamo abandi hata abantu bakikiza kumera n'umubazi ne bagira ngo tutambwire ku rugaha figejo yemitwaro 9 na kaka tuza mitwaro 3 na kasha 2024 tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi era ni watemba basa inakutia honesto yebuza omuzano ogu nugwegese bintu bikwasira hamaka no kuhakwasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza n'ebintu nsomba hamwe n'ebindi bingi ebituri kuvugana mu maka gaitu kwata umuhanda ugaruka iwanyu wagira ngo iki tetane kikaze ni iki n'umukazi bana aho ngaza kunuka icyayi arabira takuzagaraka mama w'imbase okora kasho mcheka bora kinyana kura nanya ninkuze cyakuya mu maze shani entebe nashita muko narwana leta kacekana katahuna byamo nakora mushango iwe shono stama mcheka ugaruka stamina ntebe ero ne box kireka nonda kufata rwiriwe omuzano ogu nugubagoroho rwa mukaga na Sunday shaisha tuzekiro kandi gwijagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shahamwe na nishwe kazihango Banyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo gucamukana sente umukazana kari kwaza kuhindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe avuga shiringi 20 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji uri kwirira TV West buri zoba handikisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano nikone micha yawe yo kusingura eri kweyongera udaferwa muzano wa kuchiroro kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka einebizibu kongashi wabigonjorota yabana bakwana ngira kabandi bitu ubwatuma umutabano wawe ngo ashishe future yamangi abandi binabakazi 8 baryaho baterekine nyonyine tubiri kushorya ubonotera ndo owakuchiroro nugwo muzano ogwota sheme kwa noferwa ahabo kandi kutwegesa binji nugubagoro rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabasyo yongwe ni kwa cyangwa muzara bakaba kumera ngo mutwege tenkaru kahanu ya ntino ko mwana ni gabanyina mama mwe omubwire bw'akaruro TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe
eshaha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebi witu aine kumanya nibizakimize yakubira mu kumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda buri rwa kashatu turi kwishyiraho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba rwo kubanza n'urwa gatano kugashamwenda okwisa shamwenda necyo kazihangwe aha TV West nehinda oyine cyo cyokomeka noyenda kutungo kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ari turwa twayira ba engineers bari kutuganirira buri shumwe icyo yine kumanya hakuombeka innovations buri zobensi ne torora inzine bisya byingi so tugumantureta design zeshemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bwa kamako kubanza shaha mukagazi hangwe omubwire bw'akarurobo TV West neja kubirwa hamwe okutubyaro okuzumutawuni umundirane z'abakururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe eshaha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebi witu ari kumanya ntuzapfumise yakubira kumanya abo kugira abo cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda okitirwa nk'obusasine naku okalimbagirwa omwanya gwo kushemererwa okashekoka kunkuma omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa muzanogu urwa kashatu n'urwa kana shahe mwezo mwebazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu n'urwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kamasasire kandi ninga chikoraga kechi kukicyambaho eji ni chiboko mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango umukora amabati muri East Africa aha itwara Anderson Coils na za Coils istiranji hamwe n'amabati agakozwe kuhangara buri bateri tiranji irije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turi hamwe umwihanga amabati gaciboko tigakakuza hare turukura amabati kunga nitwombeka amaka za business hamwe n'ebiruto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati teka chiboko Nehinda hindira kimwe umunshozi no mumpanga basebona abanyabonjeri cyo butungi charity nchine Vincent Mushozi dore program ya sisimu kampa kasha 3 bitaza bedakiki 11 esare ngumshayiti ya kabiri twabantu expectinga abajenyi bitu kurgo mu Kayanja Ministries beto akire tukabasa kubatamburira ngo kutwantenda kabatambure beto tugumiza kuhendera program weji hana chensa kwa twine besinsino nawe arukuzana party kandi for now nteze kugambira ba Stanbic Bank yes
ya Stanbic bank yawe iyo umuntu wabutosha n'akagambo kagufu nyoni wa Stanbic nabo icyo basa kuzahitaje kuri hihi ya Stanbic bank utakumenya aho uri buza barana buza ba boda buza ba taxi buza ba real estate wa home center yawe bija kwa bagambira ngo branch yabera hariya kora cyo tahemu taro byo kubuza cyangwa washanga wonko muzigara checking akora wotijana kampo mu itizo ke bitu baba friendly taha mu shiramiza yabe kwere ubuze cyona icyo uri kwenda kubuza bija kwa no tunga ohereza burunji obwa Stanbic bank no bikaka sente kawe handa hacho ihayo ihayoroni uza kugira icyo wayikorera abuko basibonanya botoka akora ibintu bihango utarabire mu maroni na Uganda nkihanga byeneroni atiwe uyetekatetse gumaho karabantu bagenda imyaka rukugaho utakwasa kushirize bitekateko byo kwenda Stanbic bank is your bank baniyo wayegita yes yaba byo kibegereje cyo kwijuka ko kasirimu global ensiona akakukasirimu katwira umunsomo kandi bagira muzacinano kwe uyabanza kurwa nangwa mwe baje kandi ngendera kuzarwa baje n'amarugo ngashaka genga yingashana manyambashanda gemba ibi bintu no kwishento no gwanye na rimi ya abantu bakurwara bakagira bata bakashobora no hagaro icyo kwita HIV and AIDS hata nabajangu AIDS tinkura ningo kwa nibishobora AIDS ekavuga HIV so endwara isira abantu binyi nangwa ari turyaha it has affected us you are quite no infected konga it has also affected us toka rwire ninga toka of course toka firi uruno tureba ngai nayibazi kire nyabuzari and it has affected the economies kumanywa na bembereka nariyo muntu ushoborozi ekamutwara no ikabajangwa abana bakaferwishe mwene ureba abantu etunde byinji kandi keri nkonko gukora umukeno akakuyabeta aho mukayita moko banza hata zoshanga yije no wakabiri no wakashati no njate mbateka tekera ngo twatena n'amarogo twatena na ibisirani twatena n'imitego so abantu bakahenderera ombafumu. I think mainly the reason is at the checho no kugira ngo people the awareness keche limited obumwe wabajine njakaje turabandi batachimanyire no mukumureberera nangwa no butamangwe sexual of course cyo kubanda kere n'umushije ke kwato mukazo kere n'umukazi ke kwato mushije hati eventually kandi case gaho cyo bakweta stigma erieta karebekaga mbweno bwiro bwe those who died those days namunyo tingu mafire bongo ta kana ya man by then to declare I'm positive but when you listen to his song Alone and Frightened you way so hati agent right now agent warero ramwe charity I normally see with medical doctors yabyamaga aro umbe nyino mushaho mwikinge mubira myandi nyoni tegaza muhimbireho morobye mukaze mwenati the whole narrative that you can now live positively neshange kwa abantu amasongo nushutaka kokutika chibaho kine money and yet people need to know that the sickness is karoho ko ngatuka kamaramani agogo nugamazo akaba one comparing abari abatandikire abo wanugamba ayibazo barwara za CPE kirukano akakonko simanyi bikirerere hataroho kabazwa nako kwasa kwerezo umuntu ukazomba fumu bakashandaga bakagwa nkoko be ukazomwa irwara bakarone cyo gukora kikabora konka hati hariho ARVs oburire omuntu natora nakakoko kasirimu kumare myaka 20 nangwa n'umusho akora byone byashima kana akora abana be yene kana akora abakazi be yene kana akora abashija be yene kana akora abazira abikora byona bibaho ohurire arukurya arukunywa arukutambara ryo mu office ngati yarto kundi yawo kunshitami ndukora nkagamba namani ntina nakingo basa kutina ohurire hakakoko kasirimu hata untu bataraga mazira mani okurujeje kindi yo ningamba so tukugira ngo mbamboreka ngo it is okay no mbamba koreka unobasa kutura nako wa wakatunjiri konka uyishika hine bikwa bya company ndiro kutura nako
nko kuzaha mbazi ARVs every day ohurire kandi cyo kwikoga cyo dinke cyo nyo cyampuka ukanimbo nabona tukanishoberwa n'ababiro tukujya ngo babikunzire konko umuntu twakuba akacungire kimayisa ngo hate ibyo na yakora ki ibi byo na yabitambira konkambwe ni wowe ukakwasire ntitworeka ngo tubasa no basa kuturaho kandi orahaca haki so tukujya ngo mamba wareka ngo byayangwa no tinene so message ngo cyata nagamba hati no kwerinda ijo nk'abashokti manyire nambe y'abantu bakwato burizo mu Uganda nareba none ikitangaza ko bashanga ihanga bakujya ngo abantu batuburizo batu bwashesha abantu abone bakwato kandi nayo nubagizoni nk'ihanga usanga mbakujya ngo burengero bwizobeje mu rukubi kandi nayo burengero bwizoba tiyona bakujya ngo mbarra ijo nk'abagamba kizinda I got shop charity small as it is nguchizindera umebariga na nkaga na munana hatumbabaza bagamba bushenyi ngo ine 8% 7 point something almost 8 oburire then washarga hari bushenyi as a whole hata bakuska barebo bwaro wakwasa kwa bwine echecho munonga hata abantu bakusira bakakutakizinda as a trading center banu tawona kazi whatever bantu manye na kutwikirizane tukimanye twena that HIV is real yeruho kandi ishituru kubasa gukora abo kubanangwa kandi mwe nati tokaye kwasa information has been provided atisto muranga gutirwe president Museveni wenyine murebere nagamba HIV mirundi mingi mwenu de plan yo kugeza ku Rwanda sendware je twireho kandi roho ninshaba ngo abantu berinde. Now people will ask themselves charity berinde bata hayigo mutsitandu what ayigo echa kwanza chabiona emiringo eri kureta amakakoko kasirimu oguru kukirayo nobwo kwegita kandi okwegita okutarirwaho okutaribasa kuho abo kwarihanga kajya tumugene muzare mukanye mu insurance mburire so akakoko kasirimu karo abo kuba emahanda yikakoretwamo twena ntujejumbera so akakoko kasirimu karo kureka nanisha bangu hati nkurundane nkwiheyo turebe urupapuro rwa bukede ikirwanda ugamba kasheshekerizo bantu boreka ngo okwekebeza oburwadde rwekuza omukwano omujja mubagarana nanyangwa kintu cyetsebeho turebe nabamanyisa ki nabagamba abakoko kasiri mukokaro nutwenda tutarukwenda yes no turabe tureba ngo abasayansa barumba tahemeringo iyo kacunjira nangwana ne kubasa kamaraman kakajiro magaraga konka ntubasa itwe nk'abantu batosha okwakira kita ebintu nkebyo okwasa kuranga magaragito ogokundana agoshwere gagoma mujuruzi omuntu orhoshwiro omukazi ogu mwasya emyaka 10 for example kuyaba yaho yakwetera no muzira ngutuze kucebeza akakoko kasirimu ohurire hata ombazangu echo basa kuretera amakaganyu gaye yongera okugumaho na no kwatagana ki bene kwagoriwe no teka ngu how omushamazire niyo myaka 10 twina abana batanu oruhono ijana njya ngutse kucebeza akakoko kasirimu ndetse njijagarra hamaka how omukuteka teko kwanje nabanize teka teko cyane I am thinking anyone chigaruza trust niwe namburuze hazubwira bona hati yowe the reason why I think nchigagumyaho namaze you have a husband or the husband has a wife ushwerine mwina abana n'ibindi bintu bingi biroho mikoze konkati ko nyoko kuko umuntu yo kujya man is a possible being umuntu aza kuba yokwe amwe tumutura nabo nangona butura nawe icyo cyumanisa munono monitoringa hati nushanga utekateka ko umuntu nako nangona buri nako naza no kuchimwe icyo kwari yazire abana bakabareta hati nono jangwa akaba kwata umwanya kesene so now hatushanga umuntu yakera kajya testa no our status abantu binyi ntwenda kutura mu denayo living in denial means charity just as nice kazi no bonjizire
gacirwira katakazaga hansi atakurwara na senyiga nyoma my friend kanya bamuchebeza kuba mchebe bamugambira ngo gutwara kwata ngwako atakaye ngwaga sirimu baza muchebe kuchireba ngwambya ngwaga kokoto karumu mushagama yawe ajati utashobora urataka koko twakuchebesha gameje twakuyamo mwene twashanga omushagama nakakoko akakureta siri ngiyaldo yajati nabi zanashika nabi sana hichiri ngamba chikamtwara akajya kuraya uramana kine zero tango shaka imirimo akako akajya muchikatwara ubwire izagumanagira nazandi nachebeza the same hati chikatwara ubwire until like the 10th time abona chikomshomingeje hati yarugomde nawe yatangaje konga ekinangezaho kugamba nojango ibi byona we can try prevention is better than cure mayango kwena muciro kutambirwa hati waba warwire hariho oburyo bwinjo bwa resi kuturage no yawe no rive kajet urije kandi ukaturo bwe buringwa nangwa muno konga tujya if you have not yet been infected waba utakazeka no basana bwe keri okuchebeza iwe no mukazi wawe after those years you are together yes. How can it like bring back life and confidence because charity hariho nk'abantu isi tuteba ati mujurizi kuza ku mukaho ukagambira mukazi tuze kuchebeza is it because you doubt me no because ati if it's not then why are you taking me there no kashati njora nagambi uwo wenyini kare by the way nyono gukoreka nguninda utinga sometimes because arominya bwenje bakamba mweta Rene Descartes akaja cogito ergo sum I think therefore I am kunkumanya uninteka teka naye kwata onashanga ninteka mangundi I'm not this I'm not that I think therefore I am hati nobo teka cyo tukashinanya cerera tuzobe bashanga turi rero tubatahurire tupopona no mayisache hati ekindi gamba okuchiro kuji hati nyowacho nishanga chiri better okuchiro kuja ngo tukumene to assuming to pretending ngo turiche kandi tutariche hata mazimagare ngo barebe ibintu byatandika waterwa mweno those ezire ndware zakamanya nangwa tabikontera ni imvumbura nyenka nyonza mebazi iwe nkwesiza urire nkwesiza niyo chaza watro ni wavumbura wenka ni wo gendo tininga ninye na resira kwa mwena mbadu murabara babo hati ni wonyesiza hato shanga mutura magaraga katushaza urire ubundo shanga ngu ebumwe omwe yaye wamatsiko yatandika kora bigwatiriki ari muzo mukazi kabari yo hurire hatabireki amakagari yo ngaragaho abuja ngo mukazi wo kweza kuvumbura hata nakora bingwatireki mbwe namangu takwe no kumanya okufa kuri no kwije obere no ntunga sante akateka ngo komu kuba confident abo kwamazi magaru mwena tumukutambura mahande true that is it mwena numihika teka ngo mbwe kuchaka bani kibakiti angona kota mrebe ngana kota ngata kushita mihandi waratwashika twatero buhingwa mbona ndakunja ngumujuruze na cyane kwa kurugaho bakoma babarenge hato shango mukazi muka yakiteka teka omushijo muka yakiteka teka obwateka teka cyakwana ko kiri haza chaiza kwana ko kiri iwe bwateka teka wahendera kozireki ahanyuma yo kuteka teka tugeta watandika kurwanga kuba teka warachabaruriyo tochumutekera abo kana teka ngo obwafutera na cyari takahi if anything na basaka wana ijarire no kurya oburire uyindira mu kidongo kandi wakona teka ngo shati na abana we kayaga bwine na charity obure no ntunga mbwenu obweshika bariyomba kugira ngo charity akarwara kare people brandi ne bakubrandinga no tureba kwechebeza nukubasa kugarura kuta obusinje omumaka kandi cyo naninga bariyemba kugira ngo charity akarwara kare omukazi kuri anateka mu charity nabana noha
nabana mujuruzi hata na waja nanye kanshishe kwa leo webarenyo hata muheru rw'izoba wahikomuka omukazi akakugira hati ninyenda tucebeze tukogereza kati yakati tunyacebeze then niyo kati kizoke mutagende tucebeze mwahike kumweza kucebeza yashanga tine kakoko kasirimu yashanga tine kakoko kasirimu ndiyo nindeba hagati yaho omwirwaro mutakarje no kurugayo muntakareba ki ekindi shuwa webarenyo omukazi akimuka kuhereza haga ohura utagasobo takahuraga niba bo botaherire mwagaruka muka oro mukazi yateke cyo kuriya kinuzire oreba yakugorrera oreba yafayo ahabo kuba nyoni tegata kucebeza kwagarro businjo mumaka uwantunga aha katugire ngo cyabaho mwashanga umwe muri imwe ayina kakoko kasiriko ojika mushuzi njye nakwetsibaho kandi ngo mukazi wawe akwetsibaho iwe nimanya uboko bari yokwe oyine baserebu manyabiya njya wabwira nakakoko kasirimu ayiwa ngo buyarabire yo murundu kumwe uko kwateka teka kutupa mani ubwaze bwakora ki nubakatunga ubwo yo nakwetsibaho tuze kucebeza manyabiya dedededede hatkuwaza kwikayo washanga rwaye nakakoko kasirimu iwatakene hati ndiyo nindeba ahaho ekikubasa kubaho okugarura obusinjo mumaka wabire nakumistreating abo kugira ngo natekateka ngo oyine akakoko kasirimu nokihokwe hati naija kuba humbled ako yashanga nowakene ampurire abiratakuta kitinisa hati naza kuchikutamu ahabwo kuba namanya ngo hati yaragahariwe atahandi basa kumushobera kandi wamanyire waza kwani wamurebera nko kwari ojiko kurgo omwirwaro nibabashitamisa baba counseling bacheza kuba counseling areba positivity yawe na ekikubasa kubaho agira nobundi ninye nashanganye nakakoko kasirimu hato umushija wanje namutwara zanti twitirizangana tuti atine no wagambire turamagara ga butosha ninguma ndiyo huriye na waryo hurire amakagito nugagumaho mbosho bunashanganye nakakoko kasirimu what next ninza kuba ninza hamabazi aya naza kutahirwa sirimu eyo kunywengerera bya CSP ebironda manyabihere manyabiha hato kimanya kare utandika karo mbazi estino bwere kurebaho kandi ocakiraje kandi baragumana kwijutya akaba bagumhanko mwoga kwijutya okumere mbazi yawe utura magara agahuriye mwene kane betagarkaho niba yagarko ba washanga mu rwire that counseling you get ejo yonkejo numwiza kuturage mwashanga mutarwire ogo mujabero rwa hati byoma korebye romo mutani ko jo byoma korebye no shisha nankana kandi cyo butakora hato mwe oshanga no ta maybe ogugwa kazabira hato gendo rwaro utakurwire kandi ahubwo there are people who don't know their status hato mu process ejo na shaka yayihwiro aniyetahuri ko me abe basiro umuntu bamucebire akenda kwakana akaja tiruza twale so gatu umrokache yes mreje zo mugahomrokache simka program neje no misho tiza garka targa Nehinda 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 Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Okero! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira Isi.
emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheka mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yihandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente programu y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo rukweta bamukazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hinjira na mnonga koko koko nyoni ndiye koze cyamani kandi imyete yahinga koko nezaganyirwa twegite ho borwa kabiri shahi naze ciro program yo buhinje no burisa ayitu rwanda kuretera abahinje nabarisa batari bamwe na bamwe bari kutwegese kuba base kwangaza za famu zabo zikabezo mutindo buri omwe nayiza hayebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kandi aha hariho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okorene itwe obwe turi kuretera abahinje nabarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no utamucice kandi uyihamu cyango kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu burwa kabiri ntuje kwantu kuretera abantu nkabo kugira ngo niwo murebi okagire cyo wayega otwara umuka yawe niwo yongera ahaco hinjire ningasho yongera ahaco risize otungura mutindo kandi otunga sente Kako twagambire ombwire bw'amazoka is it not advent nkeje iturumu inawe bajangwa azokire ko kuyagambire twatugambe nduzagaruka it was brief yes and by the way charity no mwaka guri n'ugenda I think turi tuganira kintu cyukuru kugira ngo umuntu yakikoraje it is one good strategy yo kwendera ryo mwaka ako umwaka gwahwero ni good note ntwasumira ngo za kutandikira gundo muguno nco kurebera imyaka mingi no iza gutandika je kurugiro kuguriya guhwire namuri gacari to mwaka gube guriyo go mwaka gwa mani hadi nchimanza ngo naguriya ngo za kutandikira mu mbere ngari mwezi wanje aha so kandi ubwo gwaza kutandika je ubwo nyuma kagubonira dokuchireba kagutabonire mukakatandika saha buranga nataha so what I want to say is that bantu mwuko yo nahituye tugende tucemeze aka twantu tucemeza n'ekintu kikuru mwacemeza mukashanga murwire mwembi the benefit is hatu numutandika nutunga counseling mutanduke mbasa kamagara masya kuturaje mutura amagara gatari go kwebeherera yes mutura amagara riyo go kumanye no knowledge is power kumacemeza umakashanga rwire ondira tarwire you also know that haro kurebera undijo because you have a family to keep on with because discordance is understandable you can stay together murabana banyu umawuri ondira tarwire kumukusanga mwena muhurire mutarwire
is the best because you now begin to take care Icyo abo ko cyose haro nabo cyo mwakenshi. nicyo twantugamba kugira ngo ugende wikacate ureba ushaka umwatu one time that and Satan surrounds you hati habutamanya no muri da I have ever seen somebody owazire mwaka testing emirundo munana ahubwo kuba muzengo hazorye Kana araba kumubere. akuba akehoya yagenda chweyo I know him namureta Isango akatandika kutura n'amagaragaro riske ari kuteka teka ngo arwire kugira ngo yabaye twarizo bwiro. Yes. Hatu pia ile tunataka kubasa yazana negative yarinda ukache yaga negative. Kana cyo kutume byo mbye Haga so now hatu kushanga mutarwire then you begin to take care and it is the best omushaija yana atenga care ni omushaija yana afayo no mukazi na afayo it is the best you can ever get so nabwo cyo okumanya kwe okumanya no bushoborozi when you know exactly ekindi kuteka teka hashonga yo kutebeza kakoko kasirimu ekinkwasa kwereza nko house no kugira ngo cyabaho ukashanga mutahi wawe kumwakebeza we nakakoko kasirimu kandi wotakini tinkwenda umurebe nk'ikifubiro umurebe ko wajabiriye umurebe nyina kumenya umuntu kumwe edakikisha tu zibasa kuretera umuntu yatunga kakoko kasirimu ohurire kandi okuyakatunzire iwe no chikora buri izoba okuyakatunzire iwe no rabana muri izoba hata oreta ngokora kumsimbaho ngo akabeshambani manyebi akatorize ngai nderererere iwe rukushambana butosha konka wahirwa iwe washanga kakoko kasirimu katakwatire then hatoriya owo kumistreatinga ngo kwa kwenda manyebiha ukaba maraya manyabiha obundi we cyamugwiraho no kumugwaho obundi bamuhambira ati yagamba nabo yatungira kakokaka konko shanga kuyarzireyo ecyabira watura kwe kumiri on process iwo tura no raya nko ko rukwenda konka ko kujangwa akaba unfortunate owamuhambira yamugabo inaka koko kasimu yakamuturra hato mutuza amagara gatungutungu amagara gegona then hatiyo mwereka ngo hatwaza kwanda kimwe ngo kwa kwenda abo kujambwe shi naboye kwatiro muka mbwesho karesera kakoko kasirimu obo rero ntunga nyina umanye kwa kakoko kasirimu kwato umuntu tubushamba umuntu kwato kakoko kasirimu tubwa marayi naba yaba unfortunate ngo kushanga mwena muraruka katimba kensiri kongiyo kahendero kwasirwa umushwisha kandi rero gutamukwasira mboshi ntaba habahoje mbweni nyina ngumutahi wawe utambure nawe umurugendo rwakakoko kasirimu shutama nawe ubundi akabana obe nabwanda cyabiro uyongera no kumusasira no kumusasuka ubundi ngwen umuntu umutambure umurugendo rw'amagaraga abo kwa wasa kwa yakwatwa kakoko kasirimu iwe mbere byo misho ndachwetiretse katana nyitacyeti ushange wakwatakaza ushange wakakoko kasirimu nakoremera umuntu kwa kujikora nuwayine kurebera ombira obwa mukazi bashikansa ukajishambana bashikansa ukajiteresa umuyija tugira ngo hino wajikoretire aho rero ntunga amagara turukuturamu buri yo mari yana fortunate umuringo gwe buri yo mari fortunate umuringo gwe ngabenye nakora shanga mutahi wawe ubundi hine cyamugwaho basa kumutwarizaje ubundi ni wakayija akutwarizaje umucyawe kirije mujurizaho nayo itegereze bo icyo gamba cyacirikiriya mwe nutacengana na ngo twagira ngo gumano cyasa munana natarikwata tunamwetegereza aho gacacirikiriya cyacirambikireje now tweye mu ekintu cyo kumanya kucwerera n'imanga no bugambo nakakafakare wakafakare yibwo nakafakare hati no chimangu norgaha no gumutano bishobora kizirebe hano mzeta is directed disease ya madabetsi tukine haka utakine uriya kafakari hati no mangu hata taka ni mkechiro nekugenda no nanka so I mean tweye mu disorder tugira n'icyo kwetifu nchete mutual respect shanga umuntu watereza umuntu ekitinza nangwa even if it is on record when nangwa kamba icyo kurebera medical doctors mujyango bamanye ibintu bike
But how often do you get them bari atwite magamba ubwo bakira tukamuyama nyine nda ahubwo ubwo arabona umureba tukamuyama nanga man bamanye ibintu even when we have the information let it not be used against other people ahubwo stigma will always be there ukashanga rero nogambura umuntu ari n'umukazi ari n'abana bari ne family abamwe bakoze mbwire ko bakaru hari umuntu cyate abo kucera ne manzo kubasa kwijana no kurwara uko umuntu hato umuntu hari umuntu wagambe no ndijo bari mukahuru nkaka ateriye fakazi nawe mu jaka when now do you begin to judge ngo uri umushija waka aganaje nangu afresh so now niye nangu even when there is information unanga enindwareti kandi kindi imagine kucyate yaga hatu ya kwata katuje niwe ne kwata mani otoka bire kugira ngo utokere candidate yari candidate myaka yinyine I can still be a candidate even at 80 years you qualify so now when bara kwa kuboriwe then bari bagamba do you feel happy so korota kushemerwa otachikoze saa ndijo ushanga umuntu muzamurona nande tebe bwembezi charo rero jango gwa no murubire bakafakari naye nenshonga atiye kore wandi mushijo katira awenzi batako batafika cyangwa abandi barwara kore kinkwenda kwerekana naco no kugira ngo endware na yayenda ne ba spiritual endware yakakoko kasiri ruhanga kuona injire mirundi minji ruhanga yagamba niwe mirundi minji nangwa nabamwe yabakoreka butunu ngeno nagamba niwe akuretere biroto akushoborera omwe hine byakwenda ngo okoro magaraga guyakutiremu konko yanje kumanya kugenda ruhanga wawe akarakacha obuzeka hurutse hatwa kweza nabasa kurekura ohendere utunjire endwara eskwani zija kuretera ubundo taye sima otaye horraje omagaraga so tutine ruhanga agumena gamba nitwe dena je byatutunjira ubundi bitashime kwandi tutunga otherwise bargo muhanda gwa ruhanga nawe yakurekura basa kuhendera but I'm not saying nguburi yatunjira kakoko kasirimu ngutahuririra kari ruhanga nga ngenda mu nkwateje nshobora ebintu kubukubaho emiringwe kweru kwija na nibindi mukamwa katunjire abo kugira ngo spiritually ruhanga kacwa mwatyo abo kugira ngo tumurohotelize irakari bishubwe okujunwa ukazomisho garahanga ukahamera mushija wawe na naha mukazi wawe ukaguma oyo mwesugwa ubwo no bakora umushango abo tuzomisho garahanga icyo naco kikabo bitu abatunjira kakoko kasirimu nendwara nkezindi ntutura nayo tutegeka nayo tushaba nayo mucaci turya nayo hine kinde kwasa kweyongeraho wabo livingire positively ukahurira ngo kintu no kimanya ukamere mbazi ngo kweshemerire ukatura amagara nkagabane kandi kintu ngo turi spiritual omwera hangana rwazo umuntu omwe okubasa kutambira abantu binji abandi inza koresa izina rya nza koresa example ya katsi ngiro mu papuro rwa vision izoberi ariyo mukatabo aka teen vision MC katsi na advising teens abina kakoko kasirimu hata mu advising ngo yakagamba akagira nabasa kushanga ruhanga hina abandi barkwenda kutambira ariko rabiro mu katsi kandi katsi atura amagara marungi nobwo hina kakoko kasirimu obo yo ntunga so ruhanga yatwasa mu muntu omwe ahubwo ntiro giyo kaza kumucwere mishango we ruhanga nakore ibintu ayine bikenerwa atashanga umushango ni wagusigaza abo ko ruhanga kacikora ngo kibene kwe cyaba so kugira kakoko kasirimu tukumanyisa ngo tugizere micwe na mitwarize tukumanyisa ngo tutindera hanga tukumanyisa ngo neki kureka ejembere yituru kurabamo okwerije kona tujakire tujimanye tuture positively then tushafishime kwantufika yeah of course turiyo twendera charity yenda kubasima bagumena mutureba TV West programs simuka kandi abareba TV West tubwire bwono bamuciro barya mu mitumbi nimbasimira kimwe nimba kurusya byone bitkurabamo kandi imbendeze kwezi kunjwi 12 of course echo kiraka kwate no mwaka musi kwiza imbendeze birungi binyo misho onka mugumeze mu mureba TV West charity thank you for trying to kukora yaza kurota kukora kururya hano no shoti so we bare gukora
she's been here longer and she tries to make ends meet abarukora munongo kwento basima mwebare abukubo obworo n'ekintu kimuno emyeto mwongere mwamani tine mutabano witwa Harevi atutangaha kamera yagitaho kare ito twakikaho tukugireba konka kufutanga rero nkaza kuteresa murevi arinka mutabano wanje arinka toijoka taho kamera uchezo tabana baboje tubuzirwe mero etakubura tekusinga nyona kuterera kamera kabura ubwo muri muningo kwaka nindete kizeyi ekikubibasa yabarerevi na nabana barukera okubasa gukora twahumura twaza kwakira Bisinsino program ekiri sesemuka Nehinda 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 akashansharake ka muzeyi Bisinsino nakakushyikibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.